Deutsch mit Jasko. Evo ga vaš profa ponovo na vašim malim i velikim ekranima sa jednom malom lekcijom gdje ćemo učiti kako sa malim riječicama napraviti velike rečenice. Znači, obradit ćemo und, oder, aber, ali ne u smislu da samo prođemo kroz to und, oder, aber, nego ću vam pokušati pojasniti kakve rečenice sve možete raditi sa ovim malim veznicima koji se, ajmo reći, samo prelaze tek onako. Znači, na kursevima mi konstatujemo to je i, ali, ne znam, bez veze, neki veznik mali koji, eto, onako koristimo. Međutim, vrlo velike stvari možemo raditi sa ovim veznicima und, oder, aber. Ova lekcija pogodna je za sve koji uče njemački. Bilo da ste početnik, da ste na A1, A2, B1, B2, siguran sam da ovako još nešto niste čuli kako možete sve koristiti ove male veznike koji vam omogućavaju da napravite velike, moćne i ozbiljne rečenice na njemačkom jeziku. Prijeći ćemo sada na naš radni dio gdje ćemo se malo pozabaviti s tom temom. Znači, kao što sam rekao, ovo je znači, za sve dobro da poslušaju i da vide, jer svi oni koji pripremaju ispit, bilo da je A1, A2, B1, B2, mogu od ovoga da izvuku veliku korist. Jer možete, kao što sam rekao već, sa tako malim stvarima možete praviti tako velike, ozbiljne i dobre rečenice. Idemo prijeći na radni dio i da vidimo malo kako i šta. Tvorba rečenica sa und, oder, aber. Ovako, imamo znači veznik und koji smo učili da prevodimo sa i. Međutim, und koristimo i kada prevodimo veznik a. Na primjer, ja ću doći u 12, a ti ćeš doći u 3. Vrlo često ljudi pređu preko ovoga a. A kako ćeš prevesti a? Moraš ga prevesti sa und. Ich komme um 12 Uhr und du kommst um 3 Uhr. Ich arbeite ab 7 Uhr und du arbeitest ab 9 Uhr. Ja radim od 7 sati, a ti radiš od 9 sati. Dakle, und koje imamo ovdje ima faktički dva veznika koje su u našem jeziku glasi i, odnosno a. Ich komme mit dem Auto und du kommst mit dem Fahrrad. Ja ću doći sa autom, a ti ćeš doći sa biciklom. Klasično značenje ovoga je, ne znam, Marko und Anna spielen morgen tenis. Marko i Anna sutra igraju tenis. Znači, to su uobičajene stvari, ali možemo prevesti i kao a. Dalje imamo veznik oder. Oder znači ili, klasika, ne možemo ga drugačije ni prevesti. I imamo treći nulti, ja to zovem nulti veznik, aber, što znači ali. I tu također nemamo, znači to je to ili ali. Ova tri veznika ovdje koja vidimo, ja sam im dao ime nulti veznici ili nulti konektori. Zašto nulti? Zato što to nisu klasični veznici. Klasični veznici se rade na A2, to vam je weil, das, wenn, ob, obwohl i šta ti ja znam. Međutim, ovo nisu klasični veznici. Ovo su veznici koji spajaju dvije rečenice, odnosno dvije glavne rečenice u jednu dobru, moćnu i ozbiljnu rečenicu. Šta to znači? To znači sljedeće. Dakle, govorimo ovdje isključivo o proširenim rečenicama koje se tvore pravilom glagol na drugome mjestu. Znači, faktički glavna rečenica. Imamo dvije glavne rečenice. Ja uvijek kažem SPO, subjekat, predikat, objekat, znači kad god ne znate kako ćete početi rečenicu, započnite subjektom. I sad vidite, ako ste na A1 i ako ste na početku A2, moj vam je savjet da koristite uvijek metod jedna misao, jedna rečenica. Znači, to je zlatno pravilo za početnike.
jedna misao, jedna rečenica. Zašto to kažem? Zato što mi odrasli i mladi koji učimo jezik, mi već pričamo, mi razgovaramo, naš jezik maternji je na nivou, ne znam, nija C1, C2, naš maternji jezik, mi pričamo. I mi sad, kad pričamo, mi recimo u jednoj rečenici strpamo 5 misli. I onda kad to hoćemo sada da prenesemo na njemački jezik, onda imamo problem, jer prvo nemamo fond riječi, drugo ne znamo kako ćemo to na njemački da sprovedemo, treće zaglavimo, ne znamo nije smo došli, nije smo pošli. Da biste taj proces mogli kontrolisati, znači morate naučiti da razmišljate jedna misao, jedna rečenica. I to je za početnike vrlo, vrlo bitno. Ne samo za početnike, i za ljude koji su na B1, B2. Znači, i vi gledajte da tvorite jednu rečenicu, jedna rečenica, jedna misao. Odnosno, jedna misao, jedna rečenica. S tim da to može biti sada malo više prošireno sa nekim pridjevima, konstrukcijama drugačijim i tako dalje. E sad, ako govorimo o A1 i A2, želimo da kažemo dvije misli u jednoj rečenici. Znači, kad hoćemo tu rečenicu malo da napravimo da ona bude ozbiljnija, da bude onako moćnija, da bude ljepša, da bude stilski bolja, onda možemo da stavimo dvije misli u jednu rečenicu i pri tome ćemo koristiti und, oder, aber. Šta to znači? Znači, imamo dvije misli u dvije rečenice. Evo je jedna rečenica, evo je druga rečenica. A između te dvije rečenice stavit ćemo neki od ovih nultih veznika. Dakle, na primjer, trebao se doći u 3 sata, odnosno trebao sam doći u 3 sata, ali nisam mogao zbog posla. To je znači jedna rečenica koja je, hajmo reći, moćna. A rečenica koja je recimo za nivo A1, eventualno A2. Ili, ja sam došao na autobusku stanicu u 8 sati i čekao autobus, ali sam zakasnio. Vidite sad koliko je ta rečenica velika. Pričamo o nekom A1 nivou. Ne možete ovu rečenicu ni jednu reći ako ne koristite i, ili, ali. I sad dolazimo do problema, jer je problem kako sad to strukturirati i napisati. Dakle, imamo znači jednu rečenicu, drugu rečenicu i one su međusobno povezane sa nultim veznikom, a nulti veznici su nam ovdje. Imamo sad dvije različite verzije, odnosno dva oblika u kojima nam se javljaju ove rečenice. Jedan oblik je da imamo i u jednoj i u drugoj rečenici isti subjekt. Znači, kada su nam isti subjekti u obje rečenice, znači kad je ovdje isti subjekt i ovdje isti subjekt, onda u drugoj rečenici, u ovoj drugoj rečenici, ne moramo navoditi subjekt. Ali, poslije und oder aber ide uvijek glagol u tom slučaju. Danas sam puno radio, ali nisam puno umoran. Znači, danas sam puno radio, to je jedna rečenica. Druga rečenica bi bila nisam puno umoran, odnosno ja nisam puno umoran. I ovdje je subjekt ja. I onda je glupo i na našem jeziku da se sad ponavljamo ovdje, da mi sad stavljamo ja nisam puno umoran. Nema potrebe niti ima smisla. Dakle, u ovakvim slučajevima, kad je isti subjekt i u prvoj i u drugoj rečenici, ovdje ćemo ići i na njemačkom bez subjekta, s tim da ovdje mora ići glagol. Na njemačkom jeziku bi to zvučilo ovako. Ich habe heute viel gearbeitet, aber, evo ga, tu je sad nulti veznik, i sad, možemo staviti subjekt, ich bin nicht müde, ali ne moramo. Možemo staviti ovako, ich habe heute viel gearbeitet, aber bin nicht müde. Zna se da je ovdje subjekt ja, jer se odavde iz ove rečenice prebacuje subjekt na ovu rečenicu ovamo. Isto kao i na našem jeziku. Danas sam puno radio, ali nisam puno umoran. Znači, zna se
nisam puno umoran, zna se da sam to ja. Dakle, u takvim slučajevima ne morate poslije und oder aber stavljati subjekat. Drugi oblik je kada imamo u jednoj rečenici jedan subjekat, a u drugoj rečenici drugi subjekat. Znači, kad imamo dva različita subjekta, onda moramo i na njemačkom jeziku, isto kao na našem, da navedemo subjekte. Znači, on dolazi sutra vozom u 12 sati, to je jedna rečenica, a ja ću ga čekati na željezničkoj. Ovo je sada druga rečenica. Ovdje je subjekt on, a ovdje je subjekt ja. I sad, šta ćemo tu raditi? Idemo, SPO rečenica jedna, SPO druga, kommt morgen mit dem Zug um 12 Uhr. Evo je rečenica odrađena, jedna. Sad, und, i, sad idemo drugu rečenicu, ich werde auf ihn warten. Znači, sad imamo dvije rečenice spojene u jednu rečenicu. I ova rečenica ovdje je za A1, A2 perfektna. Dakle, ako pišete sastav ili nešto tako, ovo je rečenica par excellence za niže stepene. Za više stepene, ovu rečenicu možete sad proširiti dodatno, znači samo ovdje umjesto tačke stavite zarez i puknete neku infinitivnu konstrukciju ili neki veznik, while ili obwohl ili bilo šta. Znači, možete sad na ovu kalemiti još dalje zavisne rečenice. Znači, mogućnosti su neograničene. Pitanje je šta vi želite. Ali za A1 bi ovo, recimo, bila jedna rečenica koja je i više nego dovoljna. Sad, ako pogledamo još jedan put, znači strukturu, imamo jednu rečenicu, subjekat, predikat, pa redamo dalje, druga rečenica, subjekat, predikat, pa redamo dalje. Mi sad recimo možemo ovdje i sljedeće uraditi. Vidite, ovo und je sad zapravo dvije rečenice, znači dvije misli, dvije rečenice spojilo u jednu rečenicu. I sad je ovo moćno. A gledajte sad, ako ne znamo ovo da koristimo, ako stavimo tačku ovdje, i ako stavimo to, sad smo dobili dvije rečenice. Kommt morgen mit dem Zug um 12 Uhr. Ich werde auf ihn warten. Sad imamo dvije rečenice koje su onako šture, prazne. Ok, one prenose svoj smisao i one su gramatički tačne i sve to. Ali mi ovdje nismo napravili jednu lijepu, moćnu i ozbiljnu rečenicu. To radimo tako. Evo. Sad ćemo ovo napraviti ovako kao što sam ja stavio. Kommt morgen mit dem Zug um 12 Uhr und ich werde auf ihn warten. Ovo je sada već nešto što je, ajmo reći, dosta ozbiljnije ako pričamo o nekom A1, A2 stepenu. Šta vi možete još raditi? Recimo, ako ste na višim stepenima B1, B2 i niste baš najsigurniji sa veznicima, sa zavisnim rečenicama, pasivom, infinitivnim konstrukcijama i tako dalje, onda se recimo možete praviti sebi da vježbate, dakle da vježbate da ono što želite da kažete, da idete sa ovim verzijama und oder aber, da obavezno ubacite jednu, dvije rečenice sa weil, das, ob ili obwohl, da ubacite recimo jednu rečenicu sa modalnim glagolom u pasivu. Znači da ciljano dodajete gramatičke strukture po potrebi gdje ste sigurni, a da ostatak teksta pišete znači sa ovim jednostavnim veznicima und oder aber, da proširujete te rečenice da biste dobili na tim strukturama, da dobijete na količini riječi i da smisao koji govorite bude napisan bez greške, jer ovo se zna, subjekat, predikat i reda dalje, tu nema puno pametovanja nikakvog. Dok recimo ako dođete sada, ako radite pasivnu konstrukciju, ako radite infinitivnu konstrukciju, ako idete sa nekim modalnim glagolima u preteritu, tu već znači dolazi puno stvari gdje možete vrlo lako pogriješiti i zapravo pokazati da vi to ne znate. Ovdje vi pokazujete da znate da prenesete misao, da znate da ispunite zadatak, da gramatički ispravno to radite i da vladate kompleksnim strukturama tako što ćete ubaciti u jedan tekst, na primjer, ne znam, dvije rečenice sa nekim veznikom, ubacit ćete jednu rečenicu sa pasivom, jednu infinitivnu konstrukciju i to je već otprilike ubacite neku rekciju unutra. Znači, naučite, pripremite sami sebe, ovo mi je gro teksta, a ovamo ću ubaciti 3-4 rečenice sa kompleksnim strukturama
i da zaokružimo tu priču, da to bude kako treba. Ajmo malo da vidimo sada kako ćemo mi to sada u praksi primijeniti. Gledajte, kad radite, znači kad pišete, kad rečenicu konstruišete na našem jeziku, morate sebi uvijek negdje vizualizirati ali, šta sam još stavio ovdje, Bože, ali, ili. I to morate sebi vizualizirati kao tačku. Znači, dvije rečenice. Čekam te već sat vremena. Mi možemo staviti ovdje tačku. Tebe i dalje nema. Ovo bila sad druga rečenica. Znači, da ne bismo stavljali tačku, da ne bismo išli sa takvo kratkim rečenicama, mi ćemo koristiti nulte veznike. Ili, ali. I, znači, šta imamo sada? Čekam te već sat vremena. Vodite računa, početnici, naročito početnici, a i vi koji ste već na nekim stepenima višim. U našem jeziku imate taj skriveni subjekat, to vam je rak rana svima koji uče. Rak rana, skriveni subjekat na našem jeziku. Kod Švabe mora biti subjekt u rečenici, znači mora, ne smijete ga preskakati. I kad god hoćete da kažete neku rečenicu na njemačkom jeziku, uvijek, znači, vodite računa da imate subjekt. Čekam te već sat vremena. To je ono što ću ja reći, čekam te. Ko? Pa ja čekam. Ich warte auf dich seit einer Stunde. To bi bila sad jedna rečenica. Evo, subjekt, predikat i ja redam sada dalje. Sad ide ali. Aber, i vidi sada, ali tebe i dalje nema. Ko je sad ovdje subjekt? Jesam li ja? Nisam. Ovdje je subjekt drugo lice mine ti. Aber, du bist immer noch nicht da. Ili, aber du kommst immer noch nicht. Znači, sad su tu neke varijacije kako ćemo to prevesti, ali u suštini to bi bilo to. Ich warte auf dich seit einer Stunde, aber du bist immer noch nicht da. Evo ga, ovo nam je taj nulti veznik. I ako sad pogledamo ovdje strukturu, evo ga, subjekt, predikat i redate dalje. Subjekt, predikat i redate dalje. Ništa više. To je to, vrlo jednostavno. I vi sad kad pogledate ovu rečenicu, ovo je ozbiljna rečenica, pogotovo za A1 ili A2. Nemojte bježati od ovih veznika da ih koristite i oni uopšte nisu tako bezazleni i bespotrebni kako se to prelazi preko njih. Ovdje smo imali situaciju da imamo dva različita subjekta i zato smo ovdje morali da ga navedemo. Znači, naveli smo ovdje subjekt samo zato što su dva različita subjekta. Bio sam kod doktora jučer, ali mi nije puno pomogao. Koliko subjekata imamo ovdje u ovoj rečenici? Jedan ili dva? Ovdje imamo dva različita subjekta. Zašto? Namjerno sam izostavio ovdje oba dva, ostavio sam kao skrivene subjekte, jer je ovo nešto što mi kažemo, mi pričamo ovako. Ko je bio kod doktora? Ja sam bio kod doktora. Ko mi nije pomogao? Doktor, to jest on. Znači dva različita subjekta. Pošto su dva različita subjekta, moramo ići sa ovakvom jednom konstrukcijom. Ich war gestern beim Arzt, ali, er hat mir nicht viel geholfen. Evo, jedna rečenica, druga rečenica, spojene sa veznikom aber. Ništa više. Sasvim bi druga priča, a pogledajte kako bi to izgledalo ovako sada, da smo stavili ovdje tačku i da smo stavili ovdje er. Ich war gestern beim Arzt. Tačka. Er hat mir nicht viel geholfen. Tačka. Rečenice su ok, ispravne su i vi jeste prenijeli to značenje, ono što ste htjeli reći. Ali, ako gledamo sada strukture, stilistiku, ozbiljnost, kompaktnost, širinu, ako želite da pokažete, zašto ne iskoristiti jednostavno pogledajte ovo sad. Od one dvije male krnjave rečenice
mi smo napravili jednu lijepu, finu, ozbiljnu rečenicu koja liči na nešto, koja kaže, hej, ja se koristim njemačkim jezikom, znam redati gramatiku, znam postavku, znam to da fino kažem stilski. Dakle, tako je malo potrebno, a da se napravi ovako puno. Htio sam ići na rođendan, ali sam morao učiti za test. Znači, htio sam otići na rođendan, ali sam morao učiti. Ko je sad? Znači, kad hoćemo da pišemo rečenicu, znači moramo sami u glavi automatski razmišljati šta su nam subjekti, koji su nam. Jer evo, nema ni ovdje subjekta nigdje. Skriveni subjekat. Ko je htio na rođendan? Ja. Ko je morao učiti za test? Ja. Znači, imam sad dva ista subjekta. I imam modalni glagol u preteritu, tu je A2 već, ali dobro, da nije u prošlom vremenu bilo bi u prezentu, onda bi mogli i A1 tu da radi. Ich wollte gestern zum Geburtstag, ovako, zur Geburtstagsfeier kommen, aber musste für den Test lernen. Znači, ich wollte gestern zur Geburtstagsfeier kommen, aber musste für den Test lernen. Znači, ovdje imamo iste subjekte, ovdje nam je taj nulti veznik. Ja sam sad ovdje poslije aber stavio odmah glagol, može se staviti ich. Znači, nije nikakav problem. S tim da ne morate. Vi odlučujete hoćete li ili nećete. U suštini niste morali. Ich wollte gestern zur Geburtstagsfeier kommen, aber musste für den Test lernen. Tačka. Da nije ovako, onda biste imali recimo tačku, pa biste rekli kommen, tačka, ich musste für den Text lernen, tačka. Dvije krnjave nikakve rečenice, a ovako imate dvije top rečenice. Šta je sad ovdje? Modalni glagol, ama najobičnija rečenica s modalnim glagolom. Modal na drugo mjesto konjugirate pravi nazadnji infinitiv i čao. Tu nema priče, znači nebo će se okrenuti na opačke, ali će modal biti na drugom mjestu pravi nazadnjim. Evo ga, modalni glagol, evo ga pravi glagol. Evo ga modalni glagol, evo ga pravi glagol. Nikakve filozofije, ništa. A gledaj rečenice. Rečenica top. Možeš je znači na B1 da je napišeš i samo još malo da je našminkaš sa nekim pridjevom ili nešto tako top, ekstra. A ništa. Znači und oder aber. Mama je otišla na pijacu i kupila voće za tortu. Pa dobro, nije baš neka sreća od primjera, ali evo. Ko je subjekt? Mama. Ko je u drugoj rečenici subjekt? Ustvrđen nam je veznik nulti, evo ga. Znači sad imamo veznik i. Je li ovdje imamo subjekt? Jeste. Mama, istaćemo ovako, die Mutter ist zum Markt gegangen und, evo ga, nulti veznik, evo ga tu, hat das Obst für die Torte gekauft. Vidi sad nešto. Ovdje smo mogli staviti tačku. Die Mutter ist zum Markt gegangen. Tačka. I ovdje smo mogli staviti Sie hat das Obst für die Torte gekauft. I imali bismo u ovom slučaju dvije ovakve rečenice. Ove dvije rečenice su ok. Znači, za početnike, ok. Ali, ako znate ovaj trik o kojem pričamo u ovoj lekciji, onda i taj početnik, ako stavi ovako, znači, isto je napisao, samo je dobio uz ovaj mali trik jednu ozbiljnu, lijepu, široku, znači, jasnu, dobru rečenicu, koja ima, evo sad ovako da imamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 riječi imate u jednoj rečenici, a za A1 vam treba 30 riječi.
Znači, za cijeli A1 morate napisati 30 riječi, ovdje imate u jednoj rečenici 14 riječi. Dakle, šta imamo ovdje još? Imamo perfect. Znači, perfect se tvori od haben ili sein, na drugom mjestu konjugira se i particip 2 na zadnjem mjestu. Tu ako ne znate ima lekcija perfect pa pogledajte. Evo ga, pravilo ispoštovano, evo ga glagol, evo ga particip, evo ga glagol, evo ga particip, znači najobičnija rečenica. Nema pameti nikakve. Ja mogu donijeti meso za roštilj, a ti kupi nešto za piće. Evo ga, ovdje nam je veznik, jel tako? Ovdje imamo jedan subjekt, dva subjekta, znači moramo, dva različita subjekta su, moramo poslije nultog veznika ići sa obaveznim subjektom. Ja mogu donijeti meso za roštilj. Ich kann für den Grill das Fleisch bringen. Ok, und, vidite ovdje imamo a. O tome smo na početku govorili, prevodimo sa und. Und, a ti kupi nešto za piće. Und du, ja ću sad ovako, und du kannst etwas zum Trinken kaufen. Znači, a ti kupi nešto za piće ili a ti možeš kupiti nešto za piće. Znači, ja sam odmah išao na njemačkom sa tom varijantom du kannst etwas zum Trinken kaufen, možeš kupiti nešto za piće. I što sad imamo? Pogledajte vi ovu rečenicu. A šta sam uradio? Znači, samo sam ubacio najobičnije und i ništa više. I dvije rečenice povezuo u jednu rečenicu koja je to što vidite na vašim ekranima. Htjeli smo šetati gradom, ali je počela kiša. Ovo ćemo prevesti, nije baš za neku A jedinicu, malo, ali evo, da uradimo. Wir wollten in der Stadt spazieren, aber es begann zu regnen. Tačka. Zašto sam ovdje stavio sada S? Zato što sve vremenske pojave idu sa S. Es regnet, es schneit, es ist sonnig, es ist kalt, es ist warm. Znači sve što ima veze sa vremenom, sa vremenskim tim nekim pojavama, subjekt je uvijek S. I iz tog razloga sam ja stavio ovdje S. Pogledajte na šta bi ovo ličilo da smo išli sa klasičnim rečenicama. Wir wollten in der Stadt spazieren, tačka. Es begann zu regnen, tačka. Pa, zar nije sakato? Šta treba uraditi? Aber es begann zu regnen. Sad je ovo pravo. Zamislite sad ovako, htjeli smo šetati gradom, tačka. Počela je kiša. Ovo dvoje biste dobili kad ne biste koristili ovo aber. Pa vi sad vidite šta vam je korisnije, šta vam je ljepše i šta vam je ozbiljnije na kraj krajeva. Ovo ili ovo. I ovo imate tu. Samo smo ubacili aber, ništa više. Možemo ići za vikend pecati ili dođi kod mene. Koliko imamo subjekata? Imamo 2. Ko može ići za vikend? Mi. Ko da dođe kod mene? Ti. Znači 2 različita subjekta. Kad god predlažemo nešto, možemo reći wir können, wir sollen, wir müssen, moramo, hoćemo, trebamo. Znači uvijek idete tu varijaciju. Wir können am Wochenende angeln gehen oder du kommst zu mir. Tačka. Evo ga nulti veznik. Cak. Subjekat, predikat, pravi glagol. Pošto je nova rečenica, različiti subjekti, subjekat, predikat i redamo dalje. Nije tako teško. A vidi rečenici. Pričamo o A1, A2. Znači ne pričamo sada o nekom stepenu. A1, A2. I koristimo samo und oder aber. Da vidimo kako ćemo to iskoristiti.
Ja bih mogao doći u subotu, ali moja supruga mora nažalost da radi. Primjer radi, imate sada tekst, tamo pišete sastav i sad trebate nešto da odbijete, ne znam, vi biste došli, ali ne možete doći zato što vam žena nije slobodna taj dan. Ja bih mogao doći u subotu, znači ovo je već konjunktiv 2, tu ima lekcija snimljena konjunktiv 2, pogledajte. Ich könnte am Samstag kommen, aber meine Ehefrau muss leider arbeiten. Ovo je isto jedna riječ koju morate znat. Leider, nažalost. To morate, ova riječ vam uvijek treba. Znači, kad god hoćete nešto da smekšate, nešto da se opravdate, znate, u bijelim rukavicama da nešto kažete, koristite leider i čao, nažalost. Subjekat, predikat, pravi glagol. Subjekat, predikat, pravi glagol. Evo ga ovdje, beznik, aber, i to je to. I pogledaj kako divna rečenica, kako to krasno kaže, znači ja bih došao, ali ne mogu, žena mi radi, ne spriječen sam da dođem. Vi ste tako lijepo prenijeli sad tu vašu odbijencu da vi ne možete doći, da ovu rečenicu možete koristiti i na B1 čak, a kamoli na A1. Zavisi od konteksta u B1 naravno, ali to je to. Imam karte za koncert, ali niko ne može ići sa mnom. Ich habe die stavit ćemo Tickets für das Konzert, aber niemand kann mit mir kommen ili gehen, svejedno. Može se ovdje staviti, ostavit ćemo niemand, zato što je to u bukvalnom smislu niko, može se reći i keiner, ali mi ćemo ostaviti sad niemand za sad. Ich habe die Tickets für das Konzert, aber niemand kann mit mir kommen. Eto. Evo ga, aber, veznik, dva različita subjekta, ovdje je ich, ovdje je niko, subjekat, predikat, ddd, subjekat, modal, ddd i to je to. Dakle, kao što vidimo, ovo je sve, ali nije teško. Ono što trebamo da znamo jeste da kada tvorimo običnu rečenicu da je subjekt uvijek, odnosno predikat glagol je uvijek na drugom mjestu. I ovo ovdje što smo radili smo sve kombinaciju dvije glavne rečenice, znači nema zavisnih rečenica, znači koristimo pravilo subjekat, predikat, objekat. Naravno da vi možete početi rečenicu i sa priloškom za mjesto, za vrijeme, za način, za sve ostalo, ali tu se izlažete, ako ste početnik, izlažete se opasnosti da izostavite subjekt, znate. A kad krećete subjekt, predikat, pa redate dalje, nemoguće je da izostavite subjekat i glagol će vam uvijek biti na drugom mjestu. Znači, dok malo tu ne uhvatite tog nekog ritma i dok ne postane to neka rutina, koristite subjekat, predikat, objekat. Kad god imate und, oder, aber, znači poslije toga ide faktički nova rečenica i onda redate subjekat, predikat i onda opet, znači isto pravilo primjenjujete. Koristite jedna misao, jedna rečenica. Ako ćete ići sa ovim kombinacijama, onda koristite dvije misli, dvije rečenice i spajate sa und, oder, aber. Ako vam je ovo bilo neki koristi, kliknite tamo jedan subscribe, like, podijelite video i ko želi može prvo počastiti nekom kapicom na PayPal da polako skupljamo novčiće, da proširimo hard diskove, da uzmemo neke nove opreme, da nastavimo ovo snimati, da ovo ostane besplatno. Nadam se da je pomogla lekcija malo i vidimo se opet na nekoj novoj temi koja će obrađivati njemački jezik, da vidimo kako ćemo dalje pomoći. Veliki pozdrav od vašeg profe Jaska iz Tuzle. Deutsch mit Jasko.